ariko iyo watoje abantu But when you've trained people gukiranuka to be righteous, ni byiza. it's good. Iyo batazi imbaraga z'urukundo, But when they don't know the power of iyo babuze love, gukiranuka barahunga. Iyo none twatoje abantu imbaraga zo kwizera imikorere y'Imana mu bitangaza, and when you have trained people to believe in the power and the miracles, iyo babibuze bacika intege. Ihishurirwa ryose riva ku Mana, any revelation coming from God ridufasha kumenya Imana helps us to know God. mu buryo bwuzuye. Him. Imwe mu mpamvu Mose yashoboye Imana, One of the reasons Moses was able to speak to God, yari yafashe umugambi wo kurimbura abantu, when God had decided to destroy, yari ayizi neza. Moses knew God Aravuga ati very Imana well. irakiranuka, He said, God is righteous, ni inyembabazi, He is merciful, irakomeye. He is powerful. Kuvuga ngo nyirezone To ask Him to ye resolve, kurimbura abantu, to not destroy people. ninturuka mu nguni yo gukiranuka sinyishobora. If I approach Him through Abantu bakoze righteousness, amakosa bagomba guhanwa, people have wronged Him and they deserve to be ariko ngiye punished. guturuka mu zindi nguni zibiri ndazizi. Niyo mpamvu n'Imana ije kudusanga, That's why when God wanted to come to ntabwo us, yigeze iza mu mbaraga, He did not come in power. ntabwo yigeze iza muri holiness, He did not come through holiness. yaje mu rukundo. He came through love. Iravuga ngo ndabashaka mu rukundo, He said, I want you to join me in the love. Come in my love. hanyuma mwagura imbaraga zanje. Pastor KIBINDA Emmanuel nsengera muri Zion. I'm from Zion Temple and my name's Emmanuel KIBINDA. Nari muzungu mbere ko ngana ijambo ry'Imana munyemerere mbaze nshima Imana ku bintu nka bibiri. As I said, I would like to thank God for two things before preaching. Ya mbere ndashima Imana yaturinze ikabigeza kuri uyu munsi, kaduha n'umwanya wo kuza guterana namwe. First of all, I thank God for His protection upon our lives and for the opportunity to be with you today, kugira ngo tumve icyo Imana ituganiriza uyu mugoroba n'indi minsi. so that we may hear from God not only tonight but also the other days. Nibwo bwa mbere mpagaze imbere yanyu mbwiriza hano. It's my first time to stand before you preaching. Hari ngiza mu maserivisi atandukanye ndetse mu bihe bitandukanye, But I've been here in other situations. ariko ndashima Imana ko yemeye ko tubana namwe ku mubiri wa Kristo. But I thank God for allowing me to be with you as the body of Christ. By'umwihariko ndashimira umushumba I would like to thank your pastor kutugirira icyizere no kudutumira kubana namwe. for the trust and the invitation to be with you. Ntabwo ni iby'agaciro kuri twe, This is of a great value for us. ni umubyeyi wa twese, He is our parent. ni umushumba wa twese. He is our pastor too. Ku bwanjye muzi kera atari umushumba wanyu. Personally, I have known him before he became even your pastor. Yatubereye umugisha mu buryo butandukanye. He has been a blessing in different ways, Yaba ari mu buryo bw'ijambo ry'Imana, be it in the Word of God yaba ari mu buryo busanzwe bw'imitekerereze. and even in our thinking. Turashima Imana yamutanze. We thank God for providing him, Imana yamutanze the God who has given him ikaduha kumumenya, and allowing us to connect with him ikamuha kuba umushumba wanyu. and allowing him to be your pastor. Murabizi simbubarusha. You know him better than I. Imana yabahaye umubyeyi mwiza. And God has given you a really good parent. Mushumba turabashimiye Pastor, we thank you hamwe na madamu with your wife kuduha umwanya kuganira ijambo ry'Imana. for allowing us to speak here. Turashimira n'abashumba bagenzi bayo. We thank other pastors too. Bose ndabazi I know all of them mu buryo butandukanye, in different ways, ariko ico mbaziho bose but what I know from them, ni abakozi b'Imana they beza. are servants of God. Turashima Imana ku bwanyu We thank God for you no kubw'iminyango yanyu. and for your families, Icyo tubifuriza no gukomera muri uyu murimo, and we wish you to stand firm in this kandi ministry, ibyo Imana yabihamagariye mukabisoza neza. and may you accomplish what God has called you for. Dukomeje no kwihanganisha umubyeyi n'ubundi We keep comforting the pastor. twarabanye hariya, ariko kandi n'ubu tukomeje kubwira ngo mukomere, We again repeat what we said ndetse before. Be n'itorero strong, muri rusange
n'itorero muri rusange and the whole church kubura umubyeyi. losing a parent. Bibiliya ivuga ko ni ibihe bigoye. The Bible says that it's good, hard times. Ntabwo ari ibihe bibi It's not bad times, kuko abantu babivuga. as people might say. Kubura umuntu cyangwa se gutandukana n'uw'Imana ihamagaye, Being depart from someone that God has ku called. basigaye ni ibihe bigoye. It's hard time for those who remain. Ariko Bibiliya ntabwo iyita ibihe bibi. But the Bible does not qualify that as Byitwa bad ibihe bibi time. mu gihe umuntu arimbutse. It's bad time when the person Ariko igihe perishes. cyose turi mu bwami bw'Imana, But when we consider the kingdom of Bibiliya ngo God, twabaho the Bible says, ni may ku we bwa live Kristo, even our life of Christ, twanamwitaba even if we respond to bwa his Kristo. call, it's for him ariko Bibiliya again. yemera ko ibihe bigorana. The Bible says, mentions that these Niyo are mpamvu hard tubyifuriza times, gukomera, which is the reason we should kuko be strong. ibyiringiro bifite birahagije kubakomeza. But we know your faith Imana will ibahe keep you umugisha. strong. God bless you. Unyemere nongere mbahe intasho I would like to transmit greetings zabo dukorana umurimo w'Imana. from those we serve with. Abashumba muri Zion barabizi ko ndi hano, niwe bamwemerera kubuza hano. Zion Temple pastors know I'm here, and they are the ones Abayobozi who banje sent me here. n'abashumba bandi dukorana babatahije, My leaders and the pastors I serve with Ndetse- have sent greetings. ndetse n'umuryango wanje bwite, Even my own family, madamu n'abana. my wife and children. Yesu abahe umugisha. May God bless you. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We are going to speak about the word of God. Icyo nifuriza umutima wawe What I wish to your heart ni ukuganirizwa n'Imana. is to hear the voice of God. Buriya kenshi iyo tuze mu materaniro, Most of the time when we attend services, hari igihe tuza dufite ibyifuzo duha Imana. we have different prayer requests, Nibyo turabyemerewe nk'abana b'Imana. and that is okay as children of God. Ukaba ufite icyifuzo ushaka guha Imana, You have something you need to ask kandi mu God. nzu y'Imana And in the house of God, bimwe byahagenewe cyangwa amagambo y'Imana havugirwa, and some of the words of God that are ndetse pronounced in the n'isezerano church, ry'Imana, and the church of hano God duhakura ibisubizo. is where we get the Buriya hari answers. ibisubizo dukura aha There are answers that we get from utakura mu here wawe. that you will never get from your home. Hari umugisha dukura aha There is blessings that we utakura get mu wawe. here that you will never get from your home. Hari igihe tuza dushaka ibisubizo. Sometimes we come looking for Ni uburenganzira solutions. bwacu kandi Imana ishimwe ku bwabyo. That is our right, and praise God for that. Wewe wazanye ibyifuzo Imana ikumve. May God hear you who have brought your requests Hari n'igihe here. tuza tuzanye amashimwe, And sometimes we bring thanksgivings kuko mu nzu y'Imana hakwiriye kuza amashimwe. because it's worthy to bring thanksgivings in the house of God. Ufite ishimwe ni byiza kurizana imbere y'amaso It's y'Imana. good that you bring your thanksgiving in the Ariko hari sight of n'icya God. gatatu, There is a third thing, kuza kumva Imana. coming to hear God, to listen Kirakomeye to kurusha God, ibyo bindi mvuze. which is more important than the other Ni two. byiza kuzana ibyifuzo, It's good to bring your prayer ni requests. byiza kuzana ishimwe, It's good to bring your ariko thanksgiving, igikomeye ni ukuza kumva Imana. but it's more important to come Iyo to listen to twumvise God. Imana, When we listen to God, ibyo bibiri bindi mvuze mbere the other things I mentioned bisubirizwamo. before are answered in that Ariko iyo moment. tutumvise Imana, But when we don't listen dushobora to kuba mu God, masengesho adashira. we can pray endlessly. Igihe cyose uri imbere y'amaso y'Imana, Whenever you are before God, igikomeye kuruta ibindi what is more important then ni ukumenya kumva Imana. is to learn to listen Ubundi to intego God. y'amasengesho The purpose of prayers si ukugira ngo Imana itwumve, is not for God to kugira listen ngo to twebwe hear twumve from us. Imana. It's for us to listen to hear from Him. bisubiremo. I will repeat this. Intego nyamukuru mu buryo bwa Bibiliya y'amasengesho The global purpose si ukugira ngo Imana biblically of itwumve prayers, gusa, it's not for God to kuko listen n'ibyo to tuyibwira us, byose irabizi, because He knows ariko whatever ni we can ukugira ngo tell Him. twebwe tuzamure tubashe kumva But Imana. it's for Him to raise Him so that we can hear, listen from Him. Igihe cyose turi mu masengesho Whenever we start praying, adashobora kutuzamura kumva Imana, and when our prayers cannot raise ayo us to masengesho listen to atanga God, umusaruro muke. the productivity will be limited. Ariko Imana igufashe muri uyu mugoroba May God help you no mu buzima tonight bwawe, and in your life, wumva Imana kurusha so kuyibwira. that you will be able to hear, Kuko listen to numara Him more than kuyumva, listen to Him. Because after listening Hallelujah, from Him,
bimwe uzayibwira uzasanga ari ibisubizo yakubwiye. Some of the things you will tell him will be answers or things you would have Ni communicated. icyifuzo nifuriza buri wese muri twebwe. That is my wish to everyone here. N'umutima waje ko ndababwira ngo uyu mugoroba wumve Imana. And I'm wishing to my heart to listen, to hear from God. Ubwire umutima wawe ngo umutima wanje wumve Imana. Tell your heart, my heart, listen to God. Hari igihe Absalomu yigeze gukubita kudeta se. When Absalom wanted to chase his father from the power, and David was chased out. Ariko waza kumusabira imbabazi kwa se ko amubabarira. But people came to ask his father to forgive him. Ise aravuga Dawudi ngo ndamubabariye. And David said, I forgive him. Ariko ntakangerere mu rugo. But he doesn't have to come to my house anymore. Ntagace umwami iryera. I don't want him to see the king Aravuga ngo again. ntaco byaba bimariye kumbaho. Because that it wouldn't make sense for me to live Ndashoboye kugira access ku mwami. without being able to see, to access Ntaco the byaba king. bimariye kubaho. It wouldn't make sense for me to Ntongera live kugera mu rugo rw'ubwami. if I can't go to the palace Ubundi anymore. kuba muri Yesu Being in Christ cyangwa no kuza imbere y'amaso or y'Imana coming in the sight of tudashobora God kumva Imana without being able to listen byatugirira akamaro gake cyane cyangwa se ntako. will not be very important or will not even be important to us. Kuba mu nzu y'Imana ni kimwe, Being in the house of God is one thing, kumva Imana ni ikindi. and listening, hearing his voice is another thing. Icyo nkwifuriza nuko wumva Imana I wish you to be able to listen kandi to Imana God, yiteguye kukuganiriza and God is ready to speak to you bitewe nuko witeguye. according to how ready you are. Yesu yigeze kubwira Petero, Once Jesus told Peter, wa munsi wa mugore yamukoje ku mwenda arakira. when the woman touched his robe and was Yaragiye healed, gukiza abantu. he was there to heal Biravuga ngo hari people. umugore wari umaze iminsi arwaye mu mugongo. And the Bible says there is a Araza woman aravuga who ngo had been nimfa kubona bleeding, ukuntu ukora ku rushundura rwe and umwenda she we said, if I could only touch his robe, ndakira. I'll be healed. Araza ngo aturuka inyuma She came from akora ku behind mwenda we and touched Jesus' robe. ngo arangize. And after that, Biravuga ngo yari yaravuze ngo nimfa kubona ukuntu mukoraho the Bible says that she told herself, iyi if only ndwara I yanje could touch irakira. her, this illness will go away. Ngo arangize kumukoraho After touching biravuga ngo Jesus, amaraso arahagarara. the Bible says that the bleeding stopped Yesu arahagarara immediately. aravuga abantu ngo hari umuntu wankozeho. And Jesus stood and said, someone has touched me. Petero ati ariko nawe byagucanze. Peter said, you might be Abantu ni confused. benshi barakuzungurutse. There is a crowd behind Usibye around you. kugukoraho Not only they can ko touch you, barakuziga. they are even pushing. Yesu ati abo kumziga sibo nkeneye. And Jesus said, I don't need Ahubwo hari those n'abancura pushing me. umwuka. There are even those who Ariko are hari umuntu wankozeho. but there is a person Abanziga ni benshi. many people are Abakene pushing imigati me. ni benshi. Many Namwe people are murimo. bread, and you are among Arababwira ngo those people. nimwigireyo. And I said, Ibyo kuja please kwa yayiro go mbanze away. mbihagarike. I want to Hari umuntu stop wazanye everything intego you're doing. kunkoraho. There is a person who came Mwebwe with the objective of murancura touching me. umwuka. You are just Mwebwe muramziga. touching me. You just Ariko hari pushing umuntu me. wankozeho. But there is a person who touched N'ikimenyimenyi me, and the imbaraga proof zanjye is zanshizemo. there is power Iyo dukoze ku that mutima wa Yesu when you touch aravuga ngo Jesus' ushaka heart, umuntu wankozeho. he is like, Ibindi bintu arabihagarika. I want to see the Akavuga ngo person who mwana wanje touched me, ndagukeneye. and he will stop everything Kerego else kwizera and kwawe say, I kuzamuka uyu need that mugoroba. person. I want your faith to be Imitekerereze raised izamuke. tonight. Your thinking to be Ukore kuri raised Yesu. tonight, so that you Yesu touch avuga ngo Jesus, wankozeho. and Jesus Ngwino will say, someone has tuganire. touched me, Hallelujah. and I want to speak to that N'iki Imana person. idushakaho. That is what God wants Atari from uko twaba us. tubizigana. Otherwise, we'll be just pushing. Umunsi ubuzima bwarahagaze. That time, life stopped. Ba Petero na ba Yohana bigirayo. Peter and John and the others were pushed Ube away. nk'abigirayo. He told them, Nshaka umuntu go away. wankozeho. I want to see the person who touched me.
Yes, abaho umugisha. May Jesus bless Reka dusome you. ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Dusome ijambo ry'Imana tujye kuganiraho. The word of God we will discuss about. Insanganyamatsiko ivuga ngo Our theme is kwakira guhishurirwa kw'Imana kubw'Umwuka Wera. receiving the revelation of God from the Holy Spirit. Kwakira guhishurirwa kw'Imana Receiving the revelation of God kubw'Umwuka Wera. through the Holy Spirit. Reka dusome mu gitabo cy'Abefeso igice cya 1 umurongo wa 17. Ephesians 1:17. Ariko munyemere duhere ku murongo wa 15 bijya kudufasha kumva neza. But we might start from verse 15. N'amagambo Pawulo yavuze asengera itorero ry'Efeso. Word of Paul when he was praying for the church of Ephesus. Haravuga ngo nicyo gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose. Bashimira Imana urudaca. Kabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ku murongo wa 18. Verse 18. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyo bahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Amen. Amen. Insanganyamatsiko murimo mwiga n'insanganyamatsiko nziza cyane. You have a very good theme. Kandi navuga ko ari imwe mu nkingi z'iby'Imana cyangwa se twagombye kwitaho cyane. And I would say that is one of the pillars of things we should consider more. Kwakira ihishurirwa ry'Imana Receiving the revelation of God kubw'Umwuka Wera. by the Holy Spirit. Tuzaganira namwe ihishurirwa n'ukuntu ihishurirwa ijambo ry'Imana rivugaho. We'll speak about what the Word of God says about revelation, Akamaro karyo the importance of a revelation, n'uruhare rw'Umwuka Wera muri byo. and the role of the Holy Spirit in that. Tuzasoza tuganira inzira cyangwa n'amahame adufasha kwakira guhishurirwa kw'Imana. And we'll conclude by speaking about the principles that allow us to receive the revelation of God. Munyemere tuganireho gato uyu munsi ihishurirwa ry'Imana ni iki. Today we'll speak about the sense, the definition of the revelation of God, Intego yayo ni iyihe. and the purpose of that revelation. Ubundi ihishurirwa Revelation guhishurirwa ni ukumenya ikintu cyari gihishwe. is knowing something that was hidden. Yaba ari mu buryo bwa Bibiliya, In the biblical sense, iyo biri tubwira guhishurirwa when the kw'Imana Bible mentions the revelation of God, ni igihe tuba tugize amahirwe yo kumenya ibiri mu mutima w'Imana cyangwa se imigambi y'Imana. it's when we get the opportunity to know what is in the heart of God or His plans. Ibintu biba bihishwe Things that are hidden, twe tukabyumva tukabimenya. we get to understand and know them. Icyo gihe turaba ngo twahishuriwe. We can now say that we have No mu revelation. buryo busanzwe bw'abantu In the usual way of men, hari igihe bavuga ngo bavumbuye cyangwa se bakoze découverte. they can say that they have discovered something. Rijya naryo ni ihishurirwa. That is also a form of revelation. Buriya amahishurirwa aratandukanye kandi afite diversite. There are different and diverse Ariko icyo tuza sorts of kuganiraho ni revelations. ihishurirwa ry'Imana. But here we'll focus on the revelation of God. Iyo urebye kategori y'amahishurwa cyangwa se revelation, When we look at types of revelation, umuntu yagira bitewe n'aho riturutse. depending of its origin, Ishurirwa ryava ku Mana. the revelation can come from Ibyo God. twiga ngo ihishurirwa ry'Imana. That is the revelation we are learning Ishurirwa about. ryava ku bantu. It can come from men, Icyo abascientifique bita ngo ni découverte. what scientists will call discovery Abateologie or babyita findings, ngo ni revelation générale, ngo ni ihishurwa rusange. and people who learn theology will say that is general revelation. Hari n'abantu babona ihishurwa riva ku mwanzi Satani.
And some people receive revelation from the enemy, the devil, kuko nawe hari ibyo akora ashobora guhishura abantu batari bazi, because he can also reveal things to people that they didn't ariko know. ibyo si iby'Imana. But that is not God's nanone revelation. ikirere duhishurirwamo And in our atmosphere of revelation, dushobora guherurirwa mu kirere cy'ijuru, we can get revelation from the divine dushobora atmosphere. guhishurirwa ikirere cy'imikorere mibi, We can get revelation from bad dushobora no guhishurirwa functioning, mu isi y'abasanzwe. or get revelation from the usual things of the world. kandi ihishurirwa ryose Any revelation riba mu bihe. has seasons. ushobora guhishurirwa ibintu byahise ariko abandi batigeze bamenya, You can get revelation about past things that people never get to know. ugahishurirwa ibihe by'ubu, You can get revelation about current ugahishurirwa ibihe bizaza. or things to come, the future. byose ni ihishurirwa. All those are revelations. n'ihishurirwa ritandukanye mu implementation yaryo. Even the implementation of revelation hari can ihishurirwa make rigira difference. impact nziza There is revelation that has kuko positive impact rigaragajwe, because it has been rigafasha manifested and has been helpful to hakaba people. n'ibigaragazwa And there are the revelation or the manifestation bigasenya abantu. that destroys people. ariko icyo tugarukaho What we will again focus on n'ihishurirwa ry'Imana. is the revelation of God. ndagaruka ku bintu bikeya I will mention few things bigaragaza cyangwa se ihishurirwa ry'Imana rishingiyeho. that are the basis of God's revelation. amagambo Pawulo avuga aha ngaha What Paul says in the scripture we ni read isengesho yarimo asenga, is a prayer he was making, asengera itorero ry'Efeso. praying for the church of Ephesus. yaravuze ngo maze kumva ukuntu mukunda abera bose, He says, after I heard how you love n'ukuntu saints mwizera, and how you have faith, zari karite nziza bari bafite, those were good qualities ngo they have. mbasengera Imana urudaca, I pray for you without ceasing, kandi uko nsenze nkabasengera. and whenever I pray for you, I mention you. abasengera iki? What do I ask God for umwuka you? w'ihishurirwa n'ubwenge, The spirit of revelation and kugira ngo wisdom, babashe kumenya Imana. so that you may know God. ubundi ihishurirwa ry'Imana, Revelation of God, inshingiro yaryo, its basis, papase yaryo, its purpose. kuvuga ngo ihishurirwa ry'Imana, Imana iritanze. When God gives revelation, ndavuga ibintu bitatu ijambo ry'Imana ritubwira, hari n'ibindi ariko ndagaruka kuri bitatu. I will mention three things that the word of God ihishurirwa tells us. ry'Imana The revelation of God, ryibandaho, what is basis? ihishurirwa ry'Imana tuvana ku Mana, The revelation we get from God intego ya mbere ni iyihe? has the first objective ni ukugira ngo tumenye Imana. of allowing us to know God. nicyo Pawulo yasenze aha, That is Paul's prayer aravuga in ngo these ndabasabira scriptures. Imana iteka I pray for you without ngo ceasing, ibahe umwuka w'ubwenge so that he may give you the spirit of no wisdom guhishurirwa, and revelation bitume muyimenya. for you to know him. kuki yasenze gutyo? Why did he make this bari prayer? barakijijwe, They were saved, bakundaga abera, they loved saints, bari bafite kwizera, they had faith, ariko hari urwego bagomba kugeramo but they had to attain another byo level guhishurirwa kumenya Imana, of the revelation of God, kugira connaissance ku Mana. having the knowledge of God. niyo papase ya mbere Imana idusaba ko tugira ihishurirwa, That is the first purpose of ni ukugira revelation. ihishurirwa kumenya Imana. It's the revelation that allows us to know niki God. bisobanura What does it mean? guhishurirwa kumenya Imana? The revelation of the ni knowledge of ukumenya Imana God mu rwego is knowing God at a rurenze level kuyizera gusa, that goes beyond ni only ukumenya having Imana mu faith in rwego Him. It's knowing God rurenze at a kwivuga level gusa, that goes beyond ni just ukumenya speaking Imana mu about rwego Him. It's knowing God rurenze at a kuyisenga level gusa, that goes ni beyond ukumenya just Imana mu praying. rwego It's knowing God at a rw'ubuzima level bwawe. that your life, kandi iyo Bibiri ivuga ngo tumenye Imana and the Bible tells us cyangwa to se know tugire God, revelation y'Imana, to have the ni revelation of ukumenya God Imana mu bumana bwayo. is knowing God in His hariho divinity. dimensions tuzikomeye There are three ijambo important ry'Imana dimensions ridusaba here kumenya ku Mana. that the Word of God requests us to know Imana about ubwayo God. irahari, God exists, ishaka ngo tuyimenye, and He wants us to know kandi Him. iryo hishurirwa And that niyo revelation, iritanga. it comes Imana from Him. izitanga ihishurirwa
no kuyimenya God gives the revelation umenya to know ibindi bintu Him byose before knowing anything ugira else. n'iyerekwa ritandukanye And before having Icyo another type tugomba of guheraho revelation, the first step si ukumenya ibindi bintu is not knowing any other ni thing, ukumenya Imana. it's knowing God. hari urwego Imana ishaka yuko uyimenyamo. There is a dimension God wants you to know Him. yarababwiye ngo icyo mbasengera cya mbere Paul said, the first thing I pray for you ntabwo ari ukuvuga ku ndimi, is not for you to speak in tongues. ntabwo ari no gukora ibitangaza. It's not for you to perform miracles. you need murakeneye kumenya Imana. You need to know God. dukeneye kumenya Imana We need to know God birenze ibya rusange. above the normal. ni mu zihe nzego tugomba kumenyera mu Imana? In which levels do we need to know God? ndavuga dimansi eshatu I will mention 3 tugomba dimensions kwinjiramo tukamenya Imana. that we need to penetrate to know God. ubundi Imana mu miterere yayo In His nature, yifuza ko tuyimenya. God wants us to know Him. imiterere ya mbere y'Imana yifuza kumenya In His nature, God wants you to know ni Him. ukumenya Imana mu mbaraga no gukomera kwayo, And He wants you to know Him in His power and majesty. ukazamukana kumenya Imana mu mbaraga zayo He wants you to raise knowing Him in no His mu gukomera power kwayo. and in His iyo ni majesty. ishusho imwe y'Imana That is one facet of God igaragaza ubumana bwayo. that in which He shows iyo His twahishuriwe imbaraga goodness. z'Imana When we get the revelation of the power no of God gukomera kw'Imana, and His mighty, bizamura kwizera kwacu, that raises our faith bigatuma turenga ibibazo tubona and allows us to go kuko beyond our twamenye gukomera problems kw'Imana because we have understood the n'imikorere power y'Imana of mu buryo God bw'ikirere cy'ijuru. and how He operates in heavenly iyo atmosphere. tumenya Imana ku izina When we know God only by His tutarashobora name, kwexperimenta imbaraga z'Imana muri twe, before we experiment His power in us, tuba tugifite urugendo. we still have a journey to go. iyo birivuga ngo tumenye Imana bihagije, When the Bible says we should know God birenga enough, kuvuga no gutekereza gusa. that goes beyond our words and our ni igihe thoughts. ubyiyumvamo. It is when this is in icyo you. Pawulo yavuze ngo imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe, When Paul says the power of God that ukazivana operates mu in His, nyandiko, it goes beyond the scriptures ukazumva muri wewe. and is in you. dimansiyo ya mbere y'Imana dushakaho The first dimension in which ni God wants you ubwishyurirwa neza is the good revelation imbaraga z'Imana of His power ndetse no gukomera kwayo, and His bikaba majesty biranga ubuzima bwacu bwa buri that gihe. we characterize Niyo our daily tunyura mu lives. bibazo, And when we go through ibibazo ntabwo bivuga ko problems, kunyura mu bibazo it does not mean bivuga that ko Imana going through idafite problems is ariko that God ukeneye is kumenya not imbaraga powerful. z'Imana mu buzima bwawe But you need to know the kugira power ngo of God in your imyizerere yawe life igendere kuri izo so mbaraga, that your faith will aho be based on kugendera ku that bibazo power instead of be basing on hari your n'igihe issues dusenga you're umuntu afite facing. ibibazo, Sometimes when we have problems, we pray amarangamutima yamara gushenyagura and our emotions raise akabyita kwizera. and we call it faith. iyo twasobanukiwe iyo dimansiyo, When we come to understand that dimension, tuba tugize inota rimwe kuri atatu. we have won one of the 3 points ibyo we need. ntibihagije. That is not still enough. iya kabiri The second dimension ni ukumenya urukundo n'imbabazi z'Imana mu buryo approfondi. is knowing in depth the love and iyo mercy ni of ishusho ya God. kabiri y'ubumana, That is the second facet of God. ukamenya urukundo rw'Imana, Knowing God's love, ubugari bwaryo, it's uburebure bwayo, ukabivamo. and living that love.
iyo ni ishusho ya kabiri y'Imana. That is the second Ni aspect natire ya of God. kabiri y'Imana. The second aspect Iyo of wamenye God's imbaraga nature. z'Imana, When you have understood the power of God, ukazisobanukirwa neza, when you have known and understood the zikaba power muri of wowe, God, and it lives in ugatera you, intambwe ya kabiri. you make the second step. Hallelujah. Hallelujah. Ukamenya urukundo rw'Imana, To know His love, rukaba muri wowe, and that love lives in you, not only in your words. rukakubamo, That love nawe lives in you, ukaruviva, and you live that love, and you resemble that love, and you walk in that love, and people can see it in you, and you resemble that love. You do what the love of God commands you. You have won the second point on the 3 you need. utarasoza. But it's not enough yet. Icya gatatu The third ni dimension ukumenya gukiranuka no kwera kw'Imana. is knowing the righteousness and the holiness of God. Holiness. The holiness of God. Ukamenya ko ari Imana ikiranuka, Knowing that He is a righteous God kandi Imana yera, and the holy God, kandi Imana ikiranuka muri byose. and righteous in everything. Ukitoza ubuzima bwa holiness, And you train yourself to live a holy atari ku life, kanwa gusa. not only in your words. Iyo ugize ibyo bintu, izo parametere ko ari eshatu, And when you have reached the 3 ibindi byose parameters, bibonerwamo. everything else is Kandi ibyo obtained bintu in uko ari them. bitatu, And the 3 things bigaragaza trinite y'Imana, manifest the bigaragaza ubumana butatu. Trinity of God. Iyo wamenye kimwe, When you know only one of them and not the iyo others, ugeze muri urwo rwego, when you reach that dimension, urasigara. you stay behind. Reka ngarukeho gato ku miterere y'abantu. I would like again to come back to the nature of Ubundi, men. Usually, ubutumwa tuvuga the gospel we preach bungana n'uko twamenye Imana. is equivalent to how we have known God. Buriya iyo urebye mu ivugabutumwa, When you look carefully in the ndacyari kuvuga kumenya evangelism, Imana. I'm still speaking about knowing God. Abantu benshi bakiriye ivugabutumwa by'abantu bavuye mu bihugu by'Abongereza. Many people have received the gospel from people from English-speaking countries. Igihe cya John Knox na Wesley, By the time of John Knox and Wesley, bakiriye ubutumwa bw'imbaraga, people received powerful bari gospel barayishuriwe iriya fasade ya mbere, because they have got revelation of the first gukomera facet kw'Imana of God. n'imbaraga zayo. They knew the power of God Kandi and His abantu majesty. babyakiriye, And when people have batinda received ku this, nyigisho zo kwizera n'ibitangaza. they dwell on the teachings of faith and miracles. Ugasanga babigiyemo, And they really penetrate nibyo that. ariko ntibihagije. It's true, but not enough. Niyo mpamvu uzasanga That is why you will find iyo urebye that ibihugu byakolonizwa n'Abongereza, when you see countries that were colonized by South Africa, England, like South Nigeria, Africa, Nigeria, Kenya, Kenya, Uganda, Uganda, akenshi ivugabutumwa most of the time the gospel in those countries binjiye muri iyo fasade ya mbere, will manifest the first dimension. badevelopa kwizera They have developed faith ndetse na miracles, and believe in miracles. bayishuriwe neza. They have got a good revelation, Igice cya mbere, but that is only the first kandi part. buriya Imana And God, itwiyereka, when He reveals Himself to irema us, yaremye ihagaze muri faze ya mbere y'imbaraga. when He was creating everything, He was in the first dimension. And to save us, He came as Gutunganya love. itorero itwara muri And holiness. to prepare the church, He stands in holiness. Ni ukuvuga ngo mu butatu butakatifu, That means in the Imana Trinity, igaragara nk'inyembaraga. God is manifested as Yesu the yaje ari mighty. umunyarukundo. Jesus came as Umwuka love, wera adutegura and the holiness. Holy Spirit prepares us for Iyo holiness. twasobanukiwe izi mbaraga, When we understand our power, dutinda kuri iyo side, we dwell on that side of God, ugasanga ubwirije ibitangaza, and we preach about the ubwirije kwizera ni miracles. byiza, You preach about faith, ariko which is good, ntuzatekereza kwigisha abantu ngo bazihane. but you will never tell people to Nicyo repent. bakwigisha nicyo wamenye. You just kept what you were taught. Turuzi iri toro ukuntu bimeze, uturutse hariya When you come from the hari other icyo side, aribonaho.
There is something you will see on him. You will have an image of the church. And the person who comes from the other side, there is how he will see this church and will just portray that. And the person who will come from the other side will give a different image. Everyone will provide a different image of the church. But it's one church. But because no one has gone through all the facets, they saw only one facet, and they will think they know the church. The person that has accessed the facets about the power and the might of God, will think he has discovered everything, and Paul says he would like us to regard in all facets that will be raised in the power of God, access faith, perform miracles, manifest God among people. Hallelujah. Hallelujah. There are other people who have got the gospel from people from Sweden. That is another part of Europe, Northern Europe. Those people brought revival about repentance. They have understood well holiness. Mainly people who came from Congo. We have learned about holiness from Sweden people. People who are from the Pentecostal churches, they have been taught a lot about holiness. It's not bad, but they have known only holiness. And that is what they have preached about. In Africa, we did not have the chance to be taught about love. The love of God was taught to people from Latin America and Canada. They got revelation about the love of God, and they spoke about it. Because we have not known God in all his aspects, you will place what you have known and generalize that about God. And when you speak about that one aspect, you think you have evangelized about God in his fullness. But the word of God requests us, when you want full revelation, we need to know God in his power and bring it in our lives and live it. Know God in his full love and live in that love, and know God in his holiness and live in that aspect. And when we bring all of them together, we have the fullness of God. When we bring the three aspects together, we know the God who is powerful. We have Jesus, and you have the Holy Spirit. Hallelujah. And you can say, I have God. Because people have parts of God, because they did not get full revelation. Hallelujah. God wants you to know him as powerful, know his love, know his righteousness and holiness. And the three, you need to walk in them. And that's where you can say, I understand God. For people who speak about the word of God, where do we begin? Paul yabivuze neza iyo urebye mu gice cya 3 umurongo wa 18 n'abasengera. Paul said it well. Aho duhera, where we start, ni mu rukundo, is in God's love. Nuje kwigisha umuntu utarakizwa, when you want to preach to someone who is not yet saved, inyigisho za holiness, and you start with the holiness teachings, azazumva.
He will understand that, ariko uzamubitsemo ubwoba. but you will scare him. Azaza kuri cyaha ahitaho ngo ati Imana irakirere ko zampitana. Whenever he will sin, he will go away because he will think God will just kill Nutangirira ku him. muntu ukamwigisha imbaraga z'Imana, And if you start by the power of God ukamwizeza ibitangaza, and promise him miracles, nakibura azaba desatahe. whenever they will not get miracles, they will be Ariko hari disappointed. ijambo ry'Imana rivuga, But there is what the word Imana of God yadushatse says. inyuze mu rukundo. God came to us Niyo through tugiye love. kwisanga tugisha abantu And Imana it's through urukundo, love that we go to him. tukicara mu rukundo, We sit in the love, ibitangaza byaza bikadusanga mu and rukundo, miracles will find byabura us in the tukaguma mu love of rukundo. God. And when we don't Iyo see the twigisha miracles, hano Yesu we umuntu ari remain mu in the love. rukundo, niyo aguye mucaha amenya ko Imana ari inyarukundo. When you preach holiness to someone who is in the love of God, he will stay there even when he sins. Bisubiramo ibintu byumvikana. I will repeat this Uburyo again. bwiza bwo kuba mu Mana The best way to be in God ni ukubanziriza mu rukundo. is starting by his love. Niyo mpamvu ya Pawulo yavuze mu gice cya 3 umurongo wa 15 ukamara ku 18. That's why in chapter 3 of Ephesians, Yaravuze Paul ngo says, mumaze gushorora imizi mu rukundo, because you have been rooted in the love, ngo arabasabira ngo bamenye uburebure bw'umurambararo, I pray that you may know uburebure the, bw'ikijaruguru. that you may grasp how wide and how Iyo long. twamenye urukundo rw'Imana twaruhagararamo. When we have understood and stand in the love of God, Iyo tuzamukana imbaraga z'Imana turabyumva. when we raise in the power of God, it's clear N'igihe to us. twizeye mu bikomeye by'Imana tutabibona, And when we don't get what we believe in, urukundo the mighty rw'Imana of God, turushikamamo. the love of God still Ukavuga ngo remains. nubwo nabura ibyanje, And you will say, even if I lose everything, urukundo ndimwo rurampaga. the love I stand in is enough. Hallelujah. Niyo dukoze ikosa And when we sin, tugacumura ku Mana, we sin against ntabwo God, duhunga, we don't go kuko away tuzi urukundo rw'Imana ruduhagije. because we know the love of God that Tubwira is Imana ngo enough papa for us. urukundo rwawe We ni say, runini, mbabarira. Father, your love is so wide, forgive me. Ariko iyo watoje abantu But when you've trained people gukiranuka to be ni righteous, byiza. it's good. Iyo batazi imbaraga z'urukundo, But when they don't know the power of iyo babuze love, gukiranuka barahunga. out of righteousness, they will go Bakavuga ati away nta kukandagira hariyaga. because they say, we can't approach Iyo you. none twatoje abantu imbaraga zo kwizera imikorere y'Imana mu bitangaza, And when you have trained people to believe in the power and the miracles, iyo babibuze bacika intege. when they don't get them, they get discouraged. Niyo mpamvu n'Imana ije kudusanga, That's why when God wanted to come to ntabwo us, yigeze iza mu mbaraga, he did not come in power. ntabwo yigeze iza muri holiness, He did not come through holiness. yaje mu rukundo. He came through love. Iravuga ngo ndabashaka mu rukundo, He said, I want you to join me Muze in mu the love. rukundo. Come in my hanyuma love mwagura imbaraga zanje, and extend my mwige no power gukiranuka and kwanjye, learn my righteousness, mushoroye imbaraga mu rukundo, rooted in my love, hanyuma mukurira mu rukundo. and grow up in my Ku gice cya love. gatatu Pawulo yabwiye Abaefeso And Paul wrote to Ephesians in gushora chapter imbaraga mu 3 rukundo. to be rooted in love. Igice cya gatandatu In chapter 6, aravuga mukomerere mu mbaraga. and he said, be strong in power. Ko ndavuga kumenya Imana, I'm still speaking about knowing God. Imana ishaka yuko tuyimenya muri ubwo buryo. God wants us to know him in all those Niyo aspects. twamenya Imana muri ubwo buryo, And when we have known God in all bitworohera aspects, kuganira nayo. it becomes easy for us to speak to him. Imwe mu mpamvu Mose yashoboye Imana, One of the reasons Moses was able to umunsi speak to Imana God, yari yafashe umugambi wo kurimbura abantu. when God had decided to destroy Mu gitabo people, cya Kubara ibice 14 in Exodus chapter 14, yari ayizi neza. Moses knew God Aravuga ati very well. Imana irakiranuka, He said, God is righteous, ni inyembabazi, he is merciful, irakomeye. he is powerful. Kuvuga ngo nyirezone To ask him to ye resolve, kurimbura abantu, to not destroy people. ninturuka mu nguni yo gukiranuka sinyishobora. If I approach him through Abantu bakoze righteousness, amakosa bagomba guhanwa. people have wronged him and they deserve to be Ariko ngiye punished. guturuka mu zindi nguni zibiri ndazizi.
I'm going to go to him through the other two abwira aspects. Imana ngo ariko Mana twumvikane, He said, God, ndakuzi turaziranye, I know you, we know each other. You are aba bantu powerful. nibapfa If these people die, k'umuntu umwe wishe uhotoye, abantu bazavuga ngo cyaka Imana cabo cyane no kubambutsa. Izo mbaraga ziba zibaye what will people think about the powerful God? Kabiri, Secondly, imbabazi zawe urazizi ariko wazibagiwe. you remember, have you forgotten your Urukundo n'imbabazi mercy? zawe ni byinshi. Your love and mercy are so big. Ibyaha by'aba basore nibyo bitumye urakara kuri iyo level. Can the sins of these people put you in that No, state? yibukije Imana ibintu bibiri. He reminded through things to Yibukije God. Imana imbaraga zayo, He reminded God his power yibutsa imbabazi zayo. and reminded him Imana his yari yateye mercy. ihagaze mu gukiranuka kwayo. God was standing in Mose aravuga ati righteousness, nija mu gukiranuka abantu bakoze ibyaha, la justice and Moses irabakubita. said, righteousness will put Nawe these people down. ahagarara mu mbaraga n'imbabazi zayo. And he stood in the power and mercy Ngo of God. batangire kuganira, And when they started dialogue, biravuga ngo Imana yavuga ngo Mose ibyo ndabyemeye. and God said, Moses, I agree with you. Kubera iki? Why? Yari abizi neza. Moses knew very well Ihishurirwa ryose riva ku Mana, any revelation coming from God ridufasha kumenya Imana helps us to know God mu buryo bwuzuye. in a full Ibyo way. twakora byose tutamenya Imana Whatever we can do without knowing God hari aho bisize. will be limited. Nihute dusoza. As we conclude, Icya kabiri, the second thing, ihishurirwa riva ku Mana the revelation that comes from God riduha kumenya ubushake n'imigambi y'Imana. allows us to know the will and the plans of God. Imana tuyimenya ukwayo, We know God, ariko ihishurirwa ry'Imana but His revelation ridufasha kumenya ubushake n'imigambi y'Imana. allows us to know God's will and His Niyo plans. mpamvu Mose yavuze mu gice cya 33 That is why Moses said in chapter umurongo wa 33, 13 muri Kuva, that is Exodus 33 yabwiye verse Imana ngo 13. nimba nkugireho umugisha, He said, if I found favor in your sight, God, umpe kumenya imigambi yawe. allow me to know your plans. Igihe cyose ihishurirwa dukeneye, The revelation we need all tumaze kumenya time, Imana, after knowing God, tugomba kumenya umugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana. we need to know what God wants and His One, ku plans buzima bwawe. on our lives first. Ku murimo uyobora. Second, on the ministries we represent. Third, on our Ndetse families. n'ibikorwa byawe. And on your Ni activities. amakosa akomeye It's a big mistake kwinjira mu bintu starting tutazi things icyo Imana ibivugaho, without knowing what tutazi God ubushake says about bw'Imana them, kuri byo. without knowing what God wants on Nigeze those kuja things. ahantu, I went somewhere at ni a mu kindi point gihugu, in a foreign country. mu ivugabutumwa. I went for Nicaye preaching. mu rusengero hari kuwa kane. I was sitting in the church on Imana yambwiye ngo Thursday. nshaka ko uja muri rusengero. God had told me to go to that church. Nzakubwira nuhagera. And He said, I will tell you when you get Shike there. nicaye, As I was Imana sitting, irambwira ngo iri torero God told me this church, kubaho kwaryo its existence hari destiny nshaka kwinjizamo kino gihugu. is linked to the destiny I want to lead Kandi this country ritero to. nariteguye kuzarikoresha muri iyo destiny nshaka, And I've prepared this church ariko ntabwo wabizi to serve in this destiny, but they do not know. subiramo. I Imana said, please irambwira ngo repeat. ico gihugu nari ndimo God told me this country hari where icyo you Imana are, yashakaga gukorera, I want to accomplish ariko inyuze muri something. iryo torero. But through this church, Malerezema n'itorero ubwaryo ntabwo rizi uwo mugambi. unfortunately, even that church did not know Uwariyoboye that plan. ntabwo yari azi uwo mugambi. The leader of the church did not know that plan. Hanyuma dusohotse mbwira umushumba ati uzi iyi dosiye? After the service, I asked the pastor if he Ati, knew "Ntabwo that. nigeze kuyumva ariko ntabwo nigeze mbikurikira." He said, I heard about that, but I did not go deep into Imana yambwira that. ngo mubwire ngo izo priority afite azikureho, God told me to ask him to drop away his aje priorities muzoshaka and join God's nibwo priorities. azahirwa. That's when he will find favor. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yoshuwa ngo That's why God told Joshua, Mose amaze kugenda after Moses yamuhaye died, orientation agomba gukurikira.
He gave him directives kugira ngo uzahirwe kuyobora aba bantu. so that he would be able to lead the people of Israel. Ugomba gukurikiza aya mabwiriza He said you need to follow these ndetse guidances n'ibyo Mose yavuze. and what Moses told you. Revelation y'Imana The revelation of God ishaka yuko tumenya ubushake bw'Imana wants us to know the will of God n'umugambi w'Imana. and His plan. Nongere mbisubiremo I will repeat ku this buzima bwawe, on your life, ku muhamagaro wawe, upon your calling, upon your church, upon your country, upon your family. If you don't have those, you will just be lost. n'abana tubyara Even the children we are wagombye having, kwibaza ngo isi hari icyo Imana umugambi we w'Imana need to wonder if there is God's plan hari upon their abana Imana lives. igirira imigambi tukabapfobya twebwe ababyeyi. Sometimes God has plans on Ntabwo our twigeze part, dusobanura on our umugambi children, w'Imana ku bana bacu but because we don't understand God's plan for them, we just mislead no ku them. bana bacu tukeneye revelation. We need revelation even on our children. Niko bimeze. That's Hari how abana it is. tubizi umuhamagaro There are children that tutwigeze cannot tubaza help Imana him to ubushake advance bw'Imana kuri bo because we never ntitwigeze asked tubaza God Imana what He umugambi wanted w'Imana from kuri bo. them. We never asked God Urabashoreye His plan of their gusa. lives. We just putting them. No. Imana arabimbujije. God prevented me to do this. Ntabwo dupfa kugenda. We do not just walk Ni wa family mu miryango yacu in our families. no mu byo dukora In whatever we do, dukeneye revelation. we need revelation. Cya gatatu, The third thing, numara kumenya ihishurirwa ku bushake bw'Imana n'umugambi wawe muri izo parametere mvuze, after knowing the revelation and the plan ko of numva God umwuka in the mbwira three ngo parameters, mbibasubiriremo. I repeat this. the Spirit of God is leading me to repeat this. Babyeyi munumve neza, Parents, listen to me. dukeneye kumenya ubushake bw'Imana n'umugambi w'Imana ku rubyaro rwacu, We need to know the will of God and His plan on our miryango offspring, on our mu families, mihamagaro yacu, on our callings, mu byo dukora. in whatever we do. Atari uko tuzarindagira. Otherwise, we just go around lost. Cya gatatu dusenge. Third, before we pray, Guhishurirwa kw'Imana. the revelation of God. Iyo tumaze kumenya umugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana, After we have known His plan and will, duhishura ibyo dukora, we get revelation on what we need to do. duhishurirwa ibyo dukora. We get revelation on what to do. Ntabwo dukora ibije mu mutwe. We do not just walk. Dukeneye kumenya ngo niki dukora gihwanye n'ubushake We need bw'Imana. to know what to do that is in accordance with the will of Kuko mu God. mikorere ya buri munsi Because in our daily activities, dukeneye ihishurirwa riva ku Mana. we need God's revelation. Imana nidufasha tugahishurirwa Imana, If God allows us to get tugahishurirwa His umugambi revelation and to know n'ubushake His bwayo, plan and will, tugahishurirwa ku bikorwa dukora, and get revelation of our activities, rezita yayo ni iki? what will be the result? Success. It will be success. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray. Munyemere mpamagara umushumba n'ubundi Allow me to call the pastor adusengere to pray for us kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana. so that we may know the will of God, Imana iduhishurire kuyimenya, so that God will allow us to get His iduhishurire revelation, ubushake bwayo n'umugambi wayo, that He reveals to us His plan and will, idushurire icyo tugomba gukora. and reveals to us what we need Imana to do. ibampere umugisha. May God bless you. Amen.